Eda say nyame ye pa oye dodo oye mano bro so ayama ye fe ye sorry ni pedua no bibia ye adwuma hwe diabetes won say me so hu medofo so wote ho na bibia nya wo a de nyame ase o na yare ya yare ya ti wote ase na bibia ye kama fa sedama wo no a ye na de menka mo amohwe amonyaje na de o sheda ba ya kasa Dr. Sharp Dog, me watching. Ejosu. Hey, you got na basa no. Why efe? Why are there? Na what here go mo pa free her or appointment. Ebia media for never ba me wonum. Better and I'm kind call health minister ho. Okay. Okay. I am. Me no. Yes on you be on a ton say. Ho no ya sorry fie, nye clinic. Sorry fie me honom no me hon de sorry fie but nkontompo ene se obebo mpaya ya de bia nkontino me de aba ne sa ya de anti me sorry fie straight o me won se hospital ibisi ho ana nurse bi she bibi oba ye normal ya ye hunahuna nipa one aboard we da si man bi ba on last week oba ye we tua consultation awie wasi da ofita krade o so obekọ adenti a cruise no bi ni se azole fie no cruise no bia era makura nka kenso Dr. Sharp no anu no nti o de nya botre no nhwe ne kasa ya ansa asem afia obeyenden se nipa nyante ase a tambia de bre na eba nipa bebre na no ebe sofa esanse ebeye den se nioma bi wo no ma bibini obete ase easy ade no eda onum sei pa eye sei netie opese ohun se eye nokre da bia eba fidie so afia ye kan sem bebre ade kire nipa na ye penipa so se ahoto beba na mpofirimu yade bi antimi anya de be enku bebre wo no ma afia woda duro so aduro na woda so no ma me nkire o secret o ye na aduro so nkosi awieye eba sa wa adwene na nkasa no aduro no die nti na wo nom afia wo on se wonim fufuo di banku nso on se banku nkontom wa wutwa no aduro wo no ma ye ketua bi nso on se o de aduro no mama ko anu ma yawo kontom wa no de o mena banku fufuo enye ya se on se ne etie aduro no mo ya ade bia ya ena ye na duro so nkwa wieye ya ma obi aduro enti wo se o mama ye malaria ho advert no so no mo 3 days na wan to wa kwana ko hu doctor but obi anu madura last papa bi ba mon wo so separation se de wa no maduro 20 years na mbisa anse ntin kadabe na ebe ko asi onim so de bewu onu ankasa agi atum wonu maduro ye na duro so wonu maduro na sa duro no aduro bi abanuma ye de ya kire wo se nu maduro na kese obanuma da bia na wo se wonom se pani da bia wo se wo pani na masa emfa mo bia anya de be emfa mrew adentia wunya solution ni pakura na nkasa wo ye aduro ndi ama no oni solution bia wonu maduro no anasa wo pani na anopa ujai one day pa asemaba mama papa inti aduro na onom no ya num aduro ma ne change bibi ewo ye life sanete oti onom oti fie ye den afia hwe obi ba anom hwe asema duro asema wo nipa me dey say man we have me dey man wonom na hemache na ebebo be ye me mfa ne se anopa be ye 8 o'clock na ya adwuma wie fi onum se nipa ni timi asma ni timi babie ma me se ma ne mfra no on challenge bibia hwe say you afiare say edeba we have mema galo mudia na kese bia nioma bia atochima enti ne yade ma bet me ma o say pe asma no eko afia yegwo bo ma esa yade ade bia na ewo onum bia na ewo din bia no ewo ni solution bibia ni onum ma eni dia eye adwuma de wodi bia no yewo ehun solution wo ho ma me papa sa na tie enti ma obi na ada awie mremu eha ho
entina baabi emfa nsa nche ndam ni fa nka se we say obi timi ye ya o sciatic doctor ni na aduru wan na ka kire o hey awalampo mfantini bagiru saate awalampo saate sciatic ni aduru usu nwane ka papa maza wo mani ono no emma waduro di watu waduro su da bia asanu maduro na afa kwa wieye wopane na akosi awieye no ono no gi ono na aduro ni di esentuatua onuane eni nkuruma eni de bende na nkuruma nso de mpa chefa ya de ho ban free ne nkura brem wadi a ntino nkuruma enkyene de bende ben oni no mpa che no so we so no so fade ho ntizesi ani ni peduana ntwontwoma na afia aburo kura oduane wamfa fatraza nwu ase a aburo na twontwom nti ahwe diabetes fo ne ade bonso wa nyanya wa yete se no wadane skeleton preku wa yewu no condemn ya start to condemn because omo mani ni aduane no oba mo no na mo diabetes adrose si ambaka mo de si kire owe nam uyi bibia what ne me cho maduro nchiri bibiara ewo atiasefo asase so because ye de aduro no ma ye started dey ma na start sa ya de no ma me papa wotu onum o ya de ben da bia e mo boy ya de so ya ba anum no enye na da bia me kasa asem entu fi se da bia na nso adom no ntu obi mfa kidney ma ye ho obi na dialysis so abaye ho me pa cho e ma na anye ya nko mfre ana nko metwe o gate na no ntu pa che se obi ni liver problem me pa cho ye nye diabetes ne eba kurampo na se echa u liver esenti afia obi ba mo na me treat liver ne ayi ni nyina aka ho preko o nsa ne asam ne tie sa na tie ntu pa che se obi ni whole heart o ma ye ho me pa cho ba ye nko what you want some that say me pa cho sharp aye adura mo obi enko ye me pa cho prostrate wunim Crawford do aye de rubber gu o mo be mem me pa cho wunim Crawford do me pa cho ye kasa ntie bi nte anum information center anasem pa cho yi ye friend say u kasa anum ye popotwa mpa cho anum nya agro ma me papa sa na tie cancer ntu pa cho obi ni cancer ulcer me pa cho ye ni nyina enko so ekuro enko me pa cho epilepsy enko etwere nka metima ba betena no makasa me pa cho child problem enko hepatitis enko madness enko wa bodam obi abodam kan afia kran to kran wa bodam ananti afira no makobokina fa so ayi ne ho edi fama duane di bola so aduane na se afia oba me ono mahwe sei last week na me kade ba fam sei no metimi ade idea be atini panedam afiri ne so anko na jese ma fomra wo betimi wo ba betimi ama police ni se obodam ni no ye stronger ma police ni hankofo no what ya say ukosere police fo omo de bi ba ya wono ma omo hankofo ohu wa hankofo no ade na ba se ma ntimi ante down na ma ya anya de be ya anyi hankofo na influence na ho na police fo na yi na hankofo no from bodam ni no to Dr. Sharp nsa so what ya say se me na ma fra agro sa na tie ba to bi nsi da gisa ma amwa me ho se me ya adwuma no ma me papa ana osika nhwe obi anu no ma fi oba ye ho no ma wotua ni sika wie na ya ma na duro wanu ye ya duro wase ne wonto maza lalai paki peba bi gina masa enye Sharp wo e bia na wa ma ne ho ada fia ade ehun so ne se tumi ni awon ade ye adwuma no menye bribe ada ehun no menye hwe branya baba mi mo bia ancham ade emfa obi bi ma menya wo de ba me nyuzu ntimi na wase menya ewo me fie me pa cho na ade abedane bribe aye se ne doctor ntimi no ye na ye no yagani won se ne asam ne tie nti wo si me kwa mu pe kaw na je se ade na crash enye se obi ta ye papa ta ha ebedu ba bi na akwa katasu muamuaso what ya se oba o school se si ana akwa na house your friends madam say house master no se otimi nyaka krama no fi se oba na ye obeta abo no sa na tie nti won se na akwa se bribe defe we die wonye oboa won se ni asem tie me so dia me nyintinu ye kawu na asema ba sa na tie che be bia mo kira kwan wo Dr. Sharp wakasoa oba man mafakasoa ka naka se ubesi overhead na se usi overhead na se afaka equity market naka se obesi ADB bank
bisa nipa bi ase o ko Dr. Sharp every day bi am ba to ye trans ye adwuma me frase sia me ko ye Christmas mu nyina ba to ye nko holiday ye ni holiday nkramofu edi salo hwanhwanfo frɛ hwanyu ba to ye de ginam every day ma me papa consultation 200 Ghana cedi no abo amfo yade no me mo adura ebekɔ ankwa publish me memo 15,000 Ghana cedi me do sika be ma sanfra fi amankwa ana DJ ayibia oni no bia ka kire no me ba cho na ye animgu asere enkoso ye nya bi we onom da Dr. Sharp ne pro ni bo free kwasa ye frele kanka so le to me nya nwode wan so Dr. Sharp the diva chesa maletu daga pay na dey so be bubu dey I am yen sasa na ma che dodo na mama ma che Dr. Sharp be kumi o enti ono ho na nya hospital ya sorry fee no dey bibiduro sayare ti fa na number no na frɛ no na nso kɔ ho me dey afia amankwa tamaklo kasinsia ye krado etwaso